Silahkan diteruskan. Bima tufidu. Bima tufiduna fihi. Bima tufiduna fihi. Kemudian. La taqulu ra'ina wa qulu. La taqulu ra'ina wa qulu. Kemudian. Wala yakaduyu. Pendek. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Fagulibu hunalika. Fagulibu hunalika. Taroka alu Musa wa alu Haruna. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kalimatuna Li'ibadina. Ya. Kalimatuna li'ibadina. Kalimatuna li'ibadina. Kemudian. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Kemudian wakanu. Wakanu lana abidina. Wakanu lana abidina. Yuqatiluna fi sabilihi. Lagunya indah ya, diseret-seret. Siapa namanya? Rosdia Nadi. Diseret-seret. Nggak apa-apa. Bisa lurus gitu Mas. Lurus terus diseret-seret kakinya. Harusnya kan yang indah itu kalau jalan tuh kakinya diangkat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting lurus kayak gitu. bacaannya dulu dibagusin, nggak apa-apa. Yuqatiluna fi sabilihi. Kemudian. Lahu birozikina. Lahu biraziqina. Fadhabahuha. Wama. Fadhabahuha wa makadu. Fadhabahuha wa makadu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ban. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baban. Baban. Tatan. Tatan. Sasan. Sasan. Jajan. Jajan. Dadan. Zazan. Zazan bukan dadan ya. Ada titiknya. Zazan. 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 Iya. Zazan. Zazan. Fafan. Fafan. Kakan. Kakan.
Gogon, Gogon, Zozon, Zozon, Yayan, Yayan, Lalan, Lalan, Ahadan, astagfirullahaladzim. Ahada, Ahada, Ahadan, Ahadan, Amala, Amala, Amalan, Amalan, Hasana, Hasana, Hasanan, Hasanan, Soliha, S panjang, Soliha, Soliha, Solihan, Solihan, Nadhiron, Nadiran, Bashiron, Bashiran, Ju'an, Ju'an, Nu, Nuhan. Nuhan. Kamu udah pinter, cuman apa ya? Chemistry apa ya? Bacanya tuh kayak males-males gitu. Padahal udah bagus, kamu udah pinter bacanya ya. Itu ada Iya, Pak ekornya Ustadz. ya, nggak apa-apa lah ya. Terus Wahudan, Wahudan, Qo'adan, Qa'adan, terus Mubarokan, Mubarakan, Syahadatan, Shin. Kedengarannya bukan sahadatan. Yuk, ulang lagi. Syah, gitu Pak Ustadz. Syah, 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 syah. Syahadatan, Syukur, saya suka syukur. Syah, syahadatan. Coba lagi. Syahadatan. Ya kedengarannya. Nanti rekamannya kamu denger ya. Pengucapan Iya sanya Pak Ustadz. harusnya gini. Agak nyut-nyut gitu. Syaha, syaha, syaha. Kamu tiba-tiba jahadatan. Jahadatan. Itu. Syah ya dilatih ya. Syukur. Iya Pak Ustadz. Syukur. Ya, enggak apa-apa. Terus kemudian Jami'an, jami'an, Kurunan, qurunan, Ad, Adudan, enggak ada yang panjang, enggak ada yang panjang. Aldudan. Adudan, Iya, kemudian Sabilaha, sabilaha, Zalakon, zalakon, Rogodan, rogodan, To'aman, ta'aman, Dolalan, dolalan, Sami'an, sami'an, Aliman, aliman, Azizan, azizan, Hakiman, hakiman, Adaban, adaban, Aliman, aliman, Wa asilan, wasilan, Zoliman, zaliman, Yatiman, yatiman, Fakiron,
faqiran, sa'idan, sa'idan, juruzan, jurusan, rasulan, rasulan, tohuron, tahuran, haliman, haliman, gofuron. ghafuran. Iya bagus. Tinggal lagu aja ya kamu belajar ya. Ya Ustaz. Kayaknya kamu jarang bernyanyi ya. Kalau sholawatan atau Allahumma arhamna bil Quran itu atau nggak bisa sholawatan apa kek baca Fatihah kek gitu atau nggak bisa itu deh satu-satu tuh lagu anak kecil satu-satu gitu ya belajar lagu. Iya Pak Kayaknya kamu Ustaz. kamu nggak pernah berlagu nih kurang romantis kayaknya nih. Bin. Lempeng aja. Mm-mm. Bin, in, Bin. Bin. Heeh. bin, in, Oh kok jadi bin tati, in? Dari sini dulu atau dari in ke in. bin? Ini Oh, in. astagfirullahaladzim. Iya Keselotaan in. bacanya kan kalau Arman dari kanan baru ke kiri. Bukan dari kiri dulu, bukan bin in, bukan in, ini bin gitu. Oh Iya ada Pak doa Ustaz. aja kamu nih. Yuk Tati. Tati, Tati. titin, Titin. dadi, Dadi. didin, Didin. maman, Maman. mimin, Mimin. Si Mimin. wawan, Wawan. wiwin, Wiwin. Wawan Wiwin mau kawin. Terus. hasidan, Hasidan. hasidin, Hasidin. rosikon, Ghasikon. rosikin, Ghasiqin. zalika, Dzalika. lahabin, Lahabin. la'adin, La'adin. hijarotin, Hijaratin. marodin, Maradin. kafuan. Kapuan. Mana kapuan? Ku. Astagfirullahaladzim. Kafu, ku, Ku. kufuan, Kufuan. mafaron. Astagfirullahaladzim. Zan, Hei. mafazan, Mafazan. lisani, Lisani. Terus. isyah, Hmm. i, i, aisyatin, Aisyatin. fidinin, Fidinin. mizanin, Mizanin. aliman, Aliman. nasiyatin, Nasiyatin. kadzibatin, Kadibatin. khotiatin, Khotiatin. jahiman, Jahiman. Iya.
Pinter, tinggal lagunya aja. Lagu rame ya. Lagunya nanti belajar sama Teh Atin ya, yang dari Saudi itu. Teh Atin yang Mm-mm. mana? Yang dari Saudi, dia lagunya lagu ontaku jalan-jalan gitu. Banyak onta di Saudi kan. Sama buah korma. Iya, Pak Ustadz. Iya. Iya. Ima, Aimadin, Aimadin, Ainaban, Ainaban, Kofasin, Kofasin, Kolaman, Kolaman, Alakin, Alakin, Ain, Alakin, 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 Gonamin, Ghanamin, Rasuluhu, Rasuluhu, Kitabihi, Kitabihi, Huzub, Huzuan, Huzuan, Hashiman, Hashiman, Kadibin, Kadibin, Tohurin, Tahurin, Godobin, Ghadabin, Wahidatin, Wahidatin, Minat, Miatin, Mi'atin, Dhohikatin, Dhahikatin, Kalimatin, Kalimatin, Bakorotin, Baqaratin. La'adin. Astagfirullahaladzim, ainnya Panjang. panjang. Tapi La'adin. Gitu Pak Ustadz. hebatnya kamu tuh salah tuh tahu. Ini saya suka. Maksudnya kan namanya juga lagi belajar. Kadang-kadang ada Iya yang Pak Ustadz. salah nggak tahu dia salah. Gitu ya, tiap orang beda-beda. Kepekaan kamu sudah ada gitu ya. Tahu itu salah Iya Pak terus Ustadz. diulang lagi itu bagus. Itu menuju kepada kesempurnaan bacaan nantinya insya Allah ya. Iya Salah-salah Pak. karena ibarat kita kan baru pertama ke Taiwan, ke Hong Kong kan bingung. Tapi kalau udah lama Iya. mah ternyata sama aja ya. Mau di Saudi kek, mau di Taiwan di mana sama aja begitu-begitu juga. Walaupun bahasanya beda, orang nangis sedih ya nangis. Orang yang suka ya ketawa walaupun kita nggak ngerti bahasa mereka kadang-kadang. Gitu ya. Iya Pak Ustadz. Kemudian La'adin. la adin. Ta'u. Ta'udin. Ada titiknya. Ainnya ada Astagfirullahaladzim. titiknya. Apa tuh? Tagutin. Kamu hari ini lagi bete ya? Lagi kurang Enggak Pak konsen. Ustadz. Oh, tumben, biasanya jarang salah. Ya. Ya ini sinyalnya juga kadang nggak mendukung hujan terus. Oh, ya enggak apa-apa. Yang penting hati kamu Lagi aja lah. mau batuk, tenggorokannya sakit. Iya, saya juga ini lagi pera-pera aja begini suaranya nggak enak. Ya. Lagi Oh, Mbak musim Emi aja sakit. barusan mau ngaji sampai Pak Ari tolong direlang saya ke kamar mandi melulu kesian juga. Bu Eka kalau ada yang mau gantiin boleh tuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Emi ya. Yuk terusin. Togutin kemudian Hitobin. khitobin. Rokot. Rok. Mm-mm. Ntar pas tarik nafas dulu. Ya, stop. Tenang aja. Rokobatin. Rokobatin.
syuhudin, syuhudin, hawiyatin, hawiyatin, mafazan, mafasan, mubarakan, mubarakan, su'ubin, syu'ubin, lahafizin, lahafizin, nurahu, nurahu, fajarahu, fajarahu, solihan, solihan, aliman, aliman. Iya. Sengaja saya pancing-pancing supaya suara kamu keluar. Tapi kamu belum mau keluar. Sengaja saya rayu-rayu supaya kamu indah. Tapi kamunya orangnya memang cool, dingin banget. Ya wis tidak apa-apalah ya. Yang penting bacanya dulu benar. Kenapa saya ya bilang-bilang Ustaz. terus? Biar suatu hari nanti kamu juga berlatih suara lagu. Karena kalau udah berlatih lagu, baca Quran itu indah sekali, Masya Allah. Gitu ya. Ya Ustaz. Kadang-kadang orang masuk Islam itu bukan karena ngerti Al-Qurannya apa. Karena dengerin aja, itu mujizat terbesar Al-Quran. Banyak orang yang masuk Islam dengerin Quran, dengerin azan. Padahal dia nggak ngerti artinya apa. Gitu ya. Iya. Karena keindahannya itu. Setiap keindahan. Ya, terus. Babi bu. Ini domatain un. Jadi ba, bibu, ban, bin, bun ya. Yuk, terus. Babi, Babi bu, bu. ban, bin, bun. Nah, terus. Ban bin bun. Ban, bin, bun. Astagfirullahaladzim. Sasisu. Sesisu. Sansin sun. San, sin, sun. Amilu. Amilu. Amilun. Amilun. Bashiron. Basyiran. Nadhirun. Nadhirun. Qadirun. Astagfirullahaladzim. Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Nasihu. Nasihu. Nasihun. Nasihun. Rohiman. Rahiman. Rohimun. Rahimun. Ghafuron. Ghafuran. Ghafurun. Ghafuran. Ghafurun. Kemudian Zahabin. zahabin. Furatun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Solatun. Salatun. Ala Alaqatin. Alaqatin. Humazatin. Humazatin.
Gisyawatun. Gisyawatun. Syafa'atun. Syafa'atun. Agak panjang-panjang. Latihan lagu yuk. Belajar. Bisa kok. Iya, Pak Ustaz. Yuk. Haditsu Musa. Haditsu Musa. Panjang saja. Satu kali lagi, Pak Ustaz. Boleh, 5 kali lagi juga boleh. Iya, nggak ada larangan. Haditsu Musa. Haditsu Musa. Kirodatan. Dibacanya gimana? Iya, kirodatan khosiina. Kirodatan khosyiina. Kirodatan khosiina. Tijarotan hadirotan. Tijaratan hadiratan. Munafikina munafita. Astagfirullahaladzim. Fiko. Munafikina munafikotin. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ulang lagi. Iya, Munafikina munafikoti. Munafiqina munafiqati. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Wa'adzabun azimun. Wa'adzabun azimun. Adzabun ghalizun. Adzabun ghalizun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Ila azabin ghalizin. Ila azabin ghalidin. Qonitah. Kobi. Orang titiknya di atas. Koni. Nah. Qonitatun hafizatun. Qanitatun hafizatun. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Pinter, tinggal lagunya aja. Yuk, bina, baina. Dini. Ya. Nah, yang atasnya dulu atuh. Bina, baina. Bina, baina. Bina, baina. Gitu. Bina, baina. Bina, baina. Kemudian Dini. daini, dua-dua. Oh, langsung dua gitu, Pak Ustaz. Nanti di bawahnya ntar satu-satu lagi. Ini pasangan, Ya, ada Pak Ustaz. pasangan-pasangan.
Tuh ya. Dini, daini, Dini, daini, aina, 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 kifa, kaifa, kifa, kaifa, khisu, khaisu, hithu, haithu, lisa, laisa, lisa, laisa, gir, giro, ghoiro, ghira, ghaira, khiron, khairon, khiran, khairan, ribun, ghaibun, ghibun, ghaibun, waro'aita, wara'aita, lagoizu, laghaizun, zon, ada tanwin, oh iya, astagfirullahaladzim, lagoizun, laghaizun, maimanatun, maimanatun, lahu syai'un, lahu syai'un, zaituni, zaituni, aina, ainaka, ainaka, jazaina, jazaina, bimusoitirin, bimusoytirin, fadainahu, fadainahu. Bagus. Ya, belajar lagu nih lumayan. Yuk. ila dama, Salah astagfirullahaladzim, Ila. Lia, bukan mimnya Ila. li Terbalik. adama, Mm-mm. li adama fasajadu, Li adama fasajadu. la taro fiha, la taro fiha iwajan, La tara fiha iwajan. fajama'aka, fajama'aka idahu, Fajama'a kaidahu. ligulamaini, ligulamaini yati, Yati. Ligula maini yati. Maini. Gitu. ligula, Mm-mm. ligulamaini yatimaini, Ligula maini yatimaini. bainahuma la'i, bainahuma la'ibina, Bainahuma la'ibina. yakiduna kaidan, Yakiduna kaidan. bima tufiduna fihi, Bima tufiduna fihi. biaidi safarotin,
Bi aidi safaratin. Ini alif dulu apa lam dulu Pak Ustadz? Ila, Gini, logika berpikirnya kalau alif dulu nggak bisa gabung. Karena alif itu termasuk huruf egois, huruf yang tidak bisa gabung. Jadi kalau dia tulisannya alif dulu, pasti tidak nyambung gitu loh. Ini selalu alif dulu, ya ingat-ingat ya. Karena kalau alif dulu pasti nggak nyambung dengan lam. Tuh alif tuh lihat, alif dengan ba tuh nggak nyambung kan? Itu. Karena alif itu termasuk huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Alif, dal, zal, roza itu. Jadi nggak mungkin ila. Kalau ila bisa, tapi nggak bisa gabung begini. Tulisannya alif nyambung, misah dengan lam ya. Kalau yang nyambung ini ingat-ingat lam dulu ya. Silahkan. Lam dulu. Iya. Li'ilafi Quraisyin. Lahnya panjang kan ada yang berdiri itu. Astagfirullahaladzim, iya. Li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Wa qalu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Toiron ababilan. Toiron ababila. Kenapa ababilan? Kan barisnya satu. Astagfirullahaladzim. Toiron ababila. Ababila. Gitu. Sekali lagi Pak Ustaz. Boleh. Toiron ababila. Toiron ababila. Fakaifaka. Fakaifaka. Iya. Fakaifaka nanakiri. Fakaifa nakiri. Kemudian. La roiba fihi. La roiba fihi hudan. Pendek. La raiba fihi hudan. La roiba fihi. Lahnya panjang aja Pak Ustadz ya? Iya, lahnya panjang kan ada alif di situ, Matobi. Iya. Itu yang Tante Eke taunya Matobi doang itu Tobi. La roiba fihi hudan. I-nya pendek. La raiba fihi hudan. La roiba fihi hudan. Ah, gitu bisa ya. Iya, Ya, diulang-ulang ya. Udah bagus. Banyak kemajuan. Cuman tinggal lagunya aja. Lagu sih bisa ngikutin nanti lagunya belajar sama Mbak Eka. Mbak Eka juga suaranya enak didengar. Oh, dia mah enak banget. Apalagi Mbak Atin. Waktu belajar kalau belajar sama Mbak Eka, kalau nyelonong aja pakai lagu. Coba. Iya gitu. Dia indah ya. Iya, suaranya padahal banyak makan kabel, suaranya kenceng gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.